دستیا پرورده و فێرکردنê ya rêveberiya xwestera Herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyê ragihandibû ku di sala nû ya xwendinê 2024-2025 yekî Êlûnê dest pê bike. Wê heftiya pêşîn ji rêveber û mamosteyan re be her wiha di heştê heman mehê de bi amedebûna şagirdan proseya xwendinê bi awayekî fermî dest pê dike. Derbarê amedekariyên pêşwazîkirina sala nû ya xwendinê li Kantona Cizîrê bi taybet û giştî Herêmê, hevserokê desteya perwerde û fêrkirinê ya Cizîrê Mustafa Ferhan ji Rojava TV re got bi armanca pêşxistina qada perwerdeyê wan guhertin xistine materyalên xwendinê yên refê 1-4-7 de. Biryarê guhadin standin menahej nihil cemedaketine refê yekê, refê çara, refê hefta, refê daha perwerde servan bin menahecê nihwê bên kirin. Ev xelek gelekî giringil ceme. Yan di dua biryarek ceme hebû rêveberî me dibistana giştî و این مجموعات جد ناف درباسی پرورداکی ببین او پرورده گریدایی بو چهار پنج خالین سرکه فلسفه پروردی بو وك نظام الداخلي مسألة رخصتني بون مسألة سجلات بون حالاك دن الجمع هبو التأهيل التربوي بعربي جتي قلتن ما مستا بشرنجي أم كاربن وعبا ريبة بريد بستانا بشرنجيتين عبا كرن وبشرنجيتين خواني كرن وكارو بردوامي كاريوان أو بشرنجي بردوام. Mustafa Ferhan anî ziman ku sîstema perwerdeya me sîstema avakirina kesayetên welatparêz û nenijadperest e. شخوا دستا پروردی لینگه کی سرکیه جلینگین کو ریبریا خسر آباد که دستا پروردی جی آرمان جاوی زاروکنا یعنی کچو خورده ما یان زاروکی ما پرورده بکه دملی پرورده هنه ملکی زانستیه و ملك جيتي قريدان تشاوى انسان كي افابك سبيل ولاتي خوال اخا خوال ملتي خوال بخودي دركبه كار شاوان في ملتي بريفه ببه لسر شيوازكي ولات باريزي لسر شيوازكي دوري مسائل تندرو دوري مسائل كشتن ولي خستن ودوري مسائل تنبونا انسانا بالذات يعني وقت بعربيتي قلت انكار الاخر يعني ام بيتر هولدن كسي خوا خوندكاري خوا زاروكي خوا لسر ثقافتي افابكن Li desteya perwerde û fêrkirinê ya Herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyê 40,000 mamoste amade ne ku 900,000 şagirdan li 4,100 dibistanên Herêmê fêrî xwendinê bikin.